Anti Corruption Youth Power Assam Difotumpen Karbi Anglong Disi Kimia Pan Kacepachinidam. Lom House Remir Weaving Center Asahem Kimi Kangpupon. Choki Hola English LP School along a special health camp Pamanpon. Nijang Karbi Anglong along pen government atum upspach and pontanglo. Anti Corruption Youth Power Assam dipuamei pu arun terang pen Japon linsi alang liri sang hotum pen Karbi Anglong disi kimi Modhumita Bhagawati phan cepacini lapen archodam alang litum jasemet Karbi Anglong arisoi jangatum rakia hormu kirim pen penang an kena hok thek dam longsi kaching rai thek ja phan lapen ke pabir ja phan si saideng ponbom lasila swalong akenang sodalong nang cerap donang jipusi disi phan chuni report dipu pen advensan hanse report Malong News. President of Anti-Corruption Youth Power Assam, we came in order to felicitate the DC of Karbi Anglong, and I would like to thank the DC of Karbi Anglong because since from my childhood onwards I have never experienced a woman working as a DC in Karbi Anglong, but for the first time in my life I have seen a lady becoming a DC of Karbi Anglong. It's a great honor for us, as well as today on this fine and pleasant morning we discuss how to uplift or how to upgrade and not only that, how to stop the using of drugs in Karbi Anglong with the DC, as well as the DC. She has given us the word that she will be always with us and she will be always supporting us and she will be always standing by our side supporting us all of the time. As well as not only that, I would like to thank all the member of Anti-Corruption Youth Power Assam for working so hard in order to make our organization even more stronger. As well as I would like to thank the Honorable DC for giving us a good word. By this, I would like to conclude my speech. Thank you. Arun Terang, and I'm the President of Anti-Corruption Youth Power Assam, DIFU. Prenify Inquiry bila get PWD inspection Bangalore Dongalong Karbi Farmer Association penche patir piponse Remir Weaving Center Asahem Kimi Kangpupon. Karbi Anglong Autonomous Council ia Mudhuram Lekthai hin pensi bangso Asahem Ingpupon. Bangso Amealong Alihiaman pen ia Mudhuram Lekthe In charge Handloom and Textile Karbi Anglong Autonomous Council. Borjan VDC Chairman Sonaram Singh Narlapen. BLCC Chairman Bokjan LA Mongol Singh Hanse. Birya Tarson Milik Junior Assistant Handloom and Textile Department. Kolom Singh Terang Demonstration Handloom and Textile Department. Lapen ongdung kethekedingatum chetong dun si mealong adipidun. Bangso mealong ia Mudhuram lek thai hin pen non prabjin pen hon tin ban hini lapen therang sitame nang pipon poputa ningjepon lapen prabjin pen bangso Remir Weaving Center sitame council along register dun japhan pin khatpon. Bangso hut Karbi Farmer Association ahin penta memorandum mate pinpura lopa jerdun. Difu pen Rustoming ti report Malong News. Ini condak pini tarik ingkoi kreatif lo telangaran nih ini tundak almo citong gaya lapuan lo ini tum dilai KFE headband pen patir piponsi ini tum dilai KFE women committee tumpan terang tipir ketak tipi pondo umpok nasi labangso pini bangke kikim kerang tang tapi pini bangke inauguration mate opening lo aso opening ceremony along nitum pini Karbi Anglong Autonomous Council Handloom and Textile apen Fishery Department IM ate hai Mudhuram lekhe tame itnong naik tong dunsi RD tame nampidun lo nasi pinidak itum armo kacitong aput hake lahelo itum dak dilai ke headband pen unan ke dilai soaru tumpat kifir ketak angsong kirung poin pan si itum pini laso amai bangke mane opening ceremony bangke pap pini dengpon tangte pini nang litum bangso
opening ceremony long ke period thaga hin ka chisik pon pipi ahin tong do ne nilitum ke pini ladak nitum handloom and textile ke wang pen ninga rong piklo la pen ke nilitum do na mat ke pangcheng pon pelang sitame an karbi atumta pinangan ke peri akadogo we an sitame ki virgin na si dambomlo la sinit nilitum labang so khai phan ching hon ma mi thang khai an su se ang som du nang ji pu phan si ni litum la pangcheng pon lo la si ke thak ji non amat ke la puson pun ni tum ching wai e la athema pini si kang puta kang pula la si aprang ke dam ji phan ke bori pon po la pen ke the ke ding la pen em la pen sia matum an sta me la so pu thak nang chirap dun po si alang li nang rap dun po pulo ning nang pathi dun pik lo la pen ke rap ji ason sitame alang tum phon la pen ting la pen nona mat ke kali postame alang tum muning alom bang ke hem la kadok we an sita nang pik populo la sininga rong pik lo ninga klong pen alang phan sitame churu par pik lo Preni phai inquiry ni Nilip constituency ke parlo Chukihola English LP School along a special health camp jamek pedopon District Health Society Chukihola BPHC NHM atum pensi bangso jamek patripipon bangso long prek jama kiso sitame langpon somsi mek kiso so kiso phu kiso lapen o kareng noa kiso hai hui langpon bangso jamek long alhi sar poaman pen Karbiang Autonomous Council iam surjorong farstame chetongdon bangso dimalong medical IB mate conference hula bang akenang sot pupen kikim ponjia phan bor ipon popusialang lihin pening jepon laswalong Dr. Tenzing Ingti nurse anpartap BPHC NHM staff doan atum stame chetong don si mesen pen me pachon pon chuki hola pen rames teron la pen amirson terang report Malong News kemarin long si Chukihola MPS BPHC lok kami kesembahin bagi si special health camp itu lah ciklo yang bang padunai hala blok pino padunai blok si cengsi ini ciklo thom di cok bon ki cengsi masa blok padulo fi bukan blok lo non dak ni blok lo masuk health camp padu ke kenang sop pen ke la pregnant mother hala saya si sumarso de jiru fight lo sorta tu keselama kiti mortality rate duo pula bang so whole India la sorry pun tom dulu sorry pun bang Assam bang la klang te lo ko Assam long lang thlo ko kar yang long si la bang so mortality rate infant mortality rate plus la mother so mortality rate kilo lo la so join si so government of Assam pe ni si ko special health camp padunai so alam thi nang pale lo la si blok pin padu pom la pini gada ni blok andar lo di sa blok PSC na so pensi padu pom lo la kada bang ke la smart cepat he sarti tu kan la bang so kiso ke la pensi lo kalang tu kan aja ka war sai bi kondo la pregnant se ka tu kan takka ke ro no som do kondi takka ke pido lo so ni sa takka ke pido lo som do pela so pini da health camp long kapre kiso ke langin da wang nei polo wa pitstave si kapre kam do side to bon te eye specialist no bang nangi cancer detection early detection of sonda ke bang do la kapre te do ke cheng ko ke tapi ni da bang lae tunang le de lobo stame la da lo la kamdung bang ke la pregnant mothers tum han so sumar seperti itu kan so ke langi awar sai lo mai si awareness si da do kono si doktor atau langsung mau tekan lo kenangan atau so macam seperti yang sapi macam itu lo kasih langsung special health campaign langsung awal saya long balong lu kasih minggu lo kasih langsung si ini Karbiang long tapi langsung health awareness nanti langsung pen smart seperti itu bang doktor ba hospital long damdi po hem so pa event hala kumne asa tum ta research no de ko tum do bujala hai so jo ni sila bang so ki go sila so bang awedet nahi ekdom zero nahi bang so report ke la solan sido na lo la sikni bang so kem da kelam pa do ba towards the so mobility ke pan ye pana mang ke grab lo ko ko तो कार्ड जो लोग बांगे लगा कुदा बीपीएससी अंडर लोग आईबी मिशन की पंडित किसी को मारी लोग वाला वाला सब मंगी में कार्ड lalu ada si kenang sok hitam ya lah kalau buat jangan ID kalau si conference
so apa nak kenang shot ni apa gol kenang shot bola di itu lalu lah si kedamtang atiman datang kita dulu terus kami lah masuk baca long kabel kita jadi lah si nol dalam ibang ijak pun si kebang hilang terus si 324 lah masuk ni kan apa anak budget pun si masuk ID income conference hall sa bikin ko ni kan sisik ko make dulu si lang ko nang non budget nang lang ba election pending ko pala kami kita ko ni sa sisik ko sa hong wala pa Porque sa la tukina BPC lo ko sa tun na corner bang ke ban pigan sa SDC kay frank pen tatahay po na sila bang so hemikin po ni panang liyan with respect bini cover sa ikipi po ni do mas kelang no same no la so budget long kitang ke bicara aku din ko naman kan mo kaya kasi kung dalo sinon volleyball po nili si tangkana ano da community si nintan sila mo si pon sila construction of panapali sa tiga sa kung asong bom kasi katingong ato kanu medical supplement pun cenglo hospital ko pinili lang ko nang si kan ki volleyball po non kitang asawo yung repair apan donation of asawo tangka pibon na so kung nilihin mo ta pining man nang giwangi financial year pen nasap pipon po ako muning boy bet ni kasi asap kilang lang nili kanyo siningan po nang patuloy dengan tomong si kiklan ko yung boy ko Magaladat doktor dan nurse pun katuri dalam salah satu mapat pendidikan sini doktor loba staff kaduri laki ladak det kali nohok ta kaduri sa dilo kay mo kan no ye doktor aso appointment equipment lah bangke karbino tamas konsil pernah kita ngali lah bangke state government sih appointment gitu through the PSC Assam Public Service Commission masih gitu sekedar tang lingkan ke home bag dulu bon lah bang so Assam government kan doktor recommend gitu bon ba equipment kita yang complete kalau soal ini masih karbino kita dah orang sampai si shortages dulu sada equipment dulu putih karbino kan tangguhan doktor deh nang po siap kita nang so kita biasa kita lagi masih apa so handle dulu tapi non pang equipment ada masih doktor kita nang lihat dulu apan terbang macam mana masih equipment dulu putih mau ada nang lihat dulu putih lah pang aku apan dulu same thing staff bangke lah equipment dia proses bom no aku tak kerja ni tak sisi dulu kalau sudah sisi dulu kita dah kita tang apa itu tak bangke Armed Forces Special Power Act 1958 mate chihek pen APSPA nijang Karbi Anglong along pen chian pon tanglo APSPA Act 1958 lake Armed Forces atuma phan jongjung pen operation asai kedeng pon waren ave pin pen munida phan kangnang pon la pen kenang sot pulute hele tame ki ap un lapusona jakong kipi a ek lo bangso a ek lake monsam ka pin adin kaike hele keot asong tumpen kacheteng kheng kacharbo la pen lapusona dim phan disturbed area pusi hoksi monsam mate law and order kepadoponjia phansi bangso APSPA Act 1958 implement pon son sikedam tang arni nijang Karbi Anglong along suluk sudak mate monsam kabinet tuajok sorkar tumpen bangso a Act 1 laswa por huchitame ongdung hamphang lapen lo charlia song tum APSPA Act 1958 chen thunangji pusi chesong pon pangtang lasi puthot sorkar pen langpon cari mate ketar lipon along nijang Karbi Anglong along monsam atomon dolopu longpon thusi kedam tang freni phai kre phoarni government atum chingwai pen freni phai ingko yarni rada chatai long pangdak pon sonsi diwali aprang nijang Karbi Anglong arada phan ningkarong abirta wanpi bontame asam along long nerke abadi malong APSPA Act 1958 chen pon pelang news desk report Malong News. KSA Chukihula branch atumpen EM Surjorong Harapan Pinpura loke pajerdun. Lakhaing korapon nilip constituency ke parlo. Chukihula English LP School along Special Health Camp program ke padopon along KSA Chukihula branch ahin pen Pinpura lo pajerdun. Longbir Singh Tiso Bokajan District Committee Publicity Secretary Ari Deng Pensi EM Surjorong Harapan Pinpura lo pajerdun. Bangso along ke jongdun lake Chukihula Block Primary Health Center along Dr. Aphai ke pabat 30 bedded pen 100 bedded on ke pabat X-ray ke klema website pinang jilapen laboratory upgrade nangje lason plia puthak CKSA Chukihula branch atum pen si kehang pedopon Chukihula pen Amirson terang report Malong News.
Arlong rupa dalong ihum LPG gas ke pon truck ahiring tangrak pen kachingkoi. Fereni phai inquiry arlong rupa dalong ahiring tangrak pen ihum LPG gas ke pon truck kachingkoi. Ada porphai sirkia bra chitimbalom silabang so gari kachingkoi. Agari bang bongai gango pen Manipuranat kedam bomo silabang so kisung chitong nanglo. Kachingkoi agari ke pang theka phai MN 05C 1953 henlo. Kachingkoi agari phan Bukoya police station atum si chepari bang ponlo. Kuluni pen Provintaro report Malong News. एक्सीडेंट कब हुआ था? कल में कल कितना बजे? ऐसे तकरीबन 9:30-10 बज गया था। 9:30-10 बज गया ना? तो आप ये गाड़ी किधर से आ रहे? हमें अभी बोगाई गांव से आए। बोगाई गांव। और बोगाई गांव से कहाँ लेके जा रहा? अभी मणिपुर लेके जा रहा है। मणिपुर लेके जा रहा। और एक्सीडेंट कैसा हुआ? वो एक्सीडेंट हम जैसे कि ये गोलाई में आ गया, आ रहा था, जैसे कि रोंग साइड में कार आ गया। रॉन्ग साइड में कार आ गया। और रोंग साइड में कार आते समय उसको बचाते समय हमको गाड़ी वो पलटी खा गया। पलटी खा गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अर्जुन। क्या? अर्जुन अर्जुन थापा। अर्जुन थापा। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? ये कालापार का रहने वाला है। कहाँ सा? कालापार। कालापार मणिपुर का ही है ना? साल अपना सब हाँ? और तुम्हारा साथ और कोई मेरा है? साथ कोई नहीं है। और तुम्हारा कुछ इंजूर हुआ है? हाँ, इधर में लगा है, इधर पूरा छिला हुआ है। अच्छा, चलो। Chingthong hawar rong pliarat tum thurpak pen towar kachislam pon. Chingthong constituency hawar towar kememe dopiklang. Laso jok toklang. Se kachelang pen chenglok aphan thetana kisung rar tum chetong ignang bomlo. Lasan si Chingthong constituency arlo kido maine teronarong, maine bearong, soplar hansiarong pen chenglok arong aratum towar mesenove. Labangso arong along don trokep suse arato. Lahayarong along barla hutke motor ke dam unji kya phialam lo akeng pen kachehalat anta thetana kasiksak sichetong nanglo. Lasi lahayarong aratum freni phaing ko rai siarni ke puthot rathur pak pen alang litum kacheleng bomatowar chesemar ponchu. Athenon puta sorkar tum lahayarong aradaphan kedam kebang website sik pipe. Towar mesen kasemar piji ang non puta theklongle. Laswajok lahayarong aradatum ningduk tachipipon. Lapen sorkar tum ano cedenra towaran kenang pitha pusi sorkar panchuning ripon. Pothalang sopen khorsing teron report Malong News. Ichi kulat pustame kodaksi damik bom lo. Adung arai lason ke hithi kulat lason chonam choyor ason tabel ke di. Te nanglihin pen labang so towar aputhak ko pisi pui. Lihin kan ya kecuning di dunia nang nang fokus sih nang raga nang fokus sih cuning di dunia lo apa jit krohin kan nang penta hai belajar di Allah sekali kirap sampai video lo sih nanda nih kiwe nang fokus lihin kan cuning di ke Ante nangli tumarong long sorkar pen nang kerabason ko pipisi dek lah. Abi kini leka dia deh henang pikai ta kami iki nang sih adha na pikai Kalang. Nili hema mata ni pilo patang ke Dia deh boleh PMAYG. Ante labang so PMAYG ahem nang ki pi ante komara sorkar pen sunai pi lah. BJP hin pen deh. Tapi ni kupi polo nangli tum larat hurpak labang so sai kedeng. Ini nilitum ladak rong pomar arat cingrum pek la cingrum nang ko kalam ke halo nilitum labang soa towar kahelat la rong pomarat itlan tum rong prilo rong piarat kahelat towar bang henuk pigan lo itum kedo kedam siksak pigan lo rongan tan itum gari motor bangun dat kenam lo aso bosen itum aningkan bang sitami labang so towar itum ningkan stek pen batahini itum rata kam itum kenang kok lo. Ante lapuson towar asai ke claim ke PWD department pustaba sarkar tumsi lason asai bang ke kedeng ponlo te nangli tum pini rong sor thur pak pen ke claim mai ko pi podik la labang so kam ke leke idam da ni kam stami leke sarkar pen mate PWD pen stami ba job card pen stami leke thangna le kerap ave leke ni tum rong thomara chingrum si leke ni tum rong akam son se ni tum pinchong lo Tangte ladak Chingthong constituency songja jabang atum nangli tum han kopini ka chichak doma hok lo ke dam tang ningkaning ko ke ni tum han thangna ta kerap labang so tawar puthak ni tum thangna ta kerap ave ke dam tang ningkaning ko stami ni tum labang so tawar ni tum rong thomara chingrum si ni tum
itum mithang jongjong se labang so tawar itum selam pon bom lo stame ke damtang election apor hot non hejong chinthong long ke dobom IMC Saravit Kro alang lidak niltum soplar hanserong along stame alang linang humri lo dan galang li labang so tawar thek tekang long lo halasu stame alang li nitum rataphan alang li laman ci chak tekang lo je labang so tawar alang li jong si IMC haidon de lo prote labang so tawar nang salam pipo buselang alang di nang chak tekang lo te alang li klik haidet pen non aphi thu nang le to malong an kahumri phan wang ikluma alang li kilik hadat pen ke non tuan tam na alang li bang vela la sin li tum rong thomarat non alang li tum han pu thot chuning rile thot non Karbiang Long Autonomous Council kachari bom CM sara ke hai Dr. Turam Longhang apen ke non chin thong MEC ke dawam sara ke hai visit kro alang li tum phan stame thot chuning rile thot labang so tawar prabjin pen mesen pen labang so tawar nang selam pi jiban sen tum rong thomarat pen chuning ri padokalo nang la so tawar ko ana jak doji labang so tawar ni tum ladak lake company tawar pen busi pujat po adak company tawar pen ni tum soplar han serong an ke lake kilometer hini do 2 kilometer do Rinti therong marjong ningkaning koi ke chokatalon pon Freni phai ing koyarni sukhanjan rinti therong marjong ningkaning koi ke chokatalon pon labang so melong alihi sarpoaman pen em surjorong pharje tongdun lasomsi borjan constituency BDC chairman Sunaram Singnar pen chenglok tumta chetongdun jai megalong rinti therong marjong along kali tanga tumapan chikimo ponsi mei pangcheng pon sonsi me along rinti therong marjong arong kaching thora phanta chingwa chingsai perepon hanjang lo sopen rojep sarong pi report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.